uramutse ufashe umuntu uwo ari we wese aho wahurira nawe hose uyu munsi, maze mu by'ubukungu ukamugereranya n'undi uwo ari we wese wo mu mwaka w'1950, wasanga ubukungu umuntu w'uyu munsi afite bukubye inshuro enye n'ibice bine ubukungu bw'umuntu uwo ari we wese wo mu 1950. Niko abasesengura iterambere ry'ubukungu bavuga. Isi yateye imbere cyane ndetse n'abantu barakize. Umuntu ukennye w'uyu munsi arababaye, ariko wari ukennye mu 1950 yarababaye kurushaho. Aha ni ku bantu. Mu birebana n'ibihugu, naho iyo babaza ibihugu byagize ubukungu bwazamutse ku muvuduko munini cyane mu myaka 20 ishize, basangamo Ethiopia, Turkmenistan, u Rwanda, Mongolia, Uzbekistan, Ubushinwa, Tajikistan ndetse na Bangladesh. Iyo babaza ubukungu bwateye imbere ku muvuduko munini cyane mu myaka 50 ishize, urutonde wakora ntago rwaburamo Korea y'Epfo. Uyu munsi ni igihugu cya 11 ku isi mu kugira umusaruro mbumbe munini, babaza ibyitwa nominal GDP, ari wo musaruro mbumbe ushingiye ku gaciro k'ifaranga kagezweho hatarebwe kwizamuka rusange ry'ibiciro. Nicyo gihugu cya 5 ku isi yose mu kugurisha ibintu byinshi mu mahanga. Iki gihugu kibikesha iterambere ry'inganda. Korea y'Epfo iherereye ku yindi mpera y'isi uvuye ku Rwanda, ariko u Rwanda rwuzuye ibikoresho byakorewe muri iki gihugu. Kuri isi nta hantu henshi wabona internet nyinshi kandi yihuta nko muri Korea y'Epfo. Mu mihanda no mu modoka abantu baba bafite internet mu buryo buhoraho. Ni igihugu cy'ibigo bikomeye ku isi yose bikora ibikoresho bikenerwa n'abantu benshi kandi buri munsi. Ibigo nka Hyundai ikora ibinyabiziga, Daewoo nayo ikora imodoka, ibigo bikora ibikoresho by'ikoranabuhanga mu itumanaho n'ibikoreshwa mu ngo nka LG, Samsung n'ibindi. Samsung mu mwaka wa 2015 yari nimero ya 2 ku isi yose mu ikoranabuhanga. Uyu munsi ni nimero ya 4 ku isi yose mu kugurisha ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga nka telefone, frigo, televiziyo ndetse n'ibindi. Ku mwanya wa 5 kuri uru rutonde naho hari ikindi kigo cy'abanyakoreya cyitwa LG. Samsung reka tuyivugeho. Havuyemo gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'amatelefone, televiziyo, mudasobwa ndetse n'ibindi, ahubwo ukareba Samsung nka kompanyi ubwayo ifite amashami akora ibindi bikoresho, usanga yinjiza amafaranga iruta ya Apple, Google ndetse na Microsoft byiteranije. Muribuka mu kwezi kwa 10 k'umwaka wa 2016 Samsung yatugurishije telefone zifite ikibazo cya battery zikajya ziturikana abantu bazikoreshaga. Samsung Galaxy Note 7 yasohotse mu kwezi kwa 8 mu 2016, hanyuma mu kwezi kwa 9 hatangira kugaragara ibibazo ndetse telefone zigera kuri 2.2 miliyoni zari zimaze kugurishwa hirya no hino ku isi, bazikura ku masoko kugira ngo zikosorwe. Mu byumweru bike Samsung ikuye ku isoko Galaxy Note 7 yavuze ko yatakaje miliyari 30 z'amayero. Izi ni miliyari 30,000 z'amanyarwanda. Iki ni igihombo kuri Samsung, ishami rishinzwe gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga n'itumanaho, ariko birasa naho ntacyo cyari kivuze kinini kuri Samsung uko yakabaye yose nk'uruganda ruhuje amashami y'inganda zikora byinshi mu bikenewe hano ku isi. Usibye kuba bakora izo telefone abantu bagendana na za mudasobwa ndetse na televiziyo, Samsung inakora imiti, ikora imodoka, ikora imashini zihinga, itanga serivisi z'ubwishingizi bw'ubuzima, ifite sosiyete y'ubwubatsi ikomeye ku isi, ifite ikigo gitanga ubumenyi mu ikoranabuhanga, ifite ikigo gikomeye ku isi gikora ibirebana n'amasoko mpuzamahanga, ikora intwaro nto n'iziremereye, ifite sosiyete zicukura petrol, ifite izindi sosiyete 89 zose zikora ibintu bigurishwa hano ku isi, harimo n'ibyo tutari tuzi ko ari ibikoresho bya Samsung. Samsung tuzi turi benshi nikora za telefone ndetse na mudasobwa n'ibindi bikoresho nk'ibyo ngibyo. Ibi mvuze n'ibindi bicuruzwa byinshi bacuruza nibyo bituma Samsung uyu munsi yinjiza 23% by'umusaruro w'imbere mu gihugu wa Korea y'Epfo buri mwaka. 13% by'ibyo Korea y'Epfo yohereza mu mahanga ni biba byakozwe na Samsung. Mu 2020 binjije miliyari 213 na miliyoni 300 z'amadolari ya Amerika. Iyi ni ingengo y'imari y'u Rwanda y'imyaka 71 uramutse ugendeye kuri miliyari 3 na miliyoni 500 igihugu cyakoresheje mu mwaka wa 2020-2021. Samsung ifite n'umujyi wayo, mu mujyi ungana n'imwe mu mijyi iri hano ku isi.
kubera ingano y'amafaranga binjiza ndetse no kuba ari uruganda rwifitiye umujyi warwo. Hari ibinyamakuru bidatinya kuvuga ko Samsung ari igihugu kiri mu kindi gihugu, un état dans l'état, nk'aho babishatse bakora Repubulika ya Samsung. Nitwa Ismail Mwanafunzi, twifashishije ubushakashatsi bwakozwe n'ibinyamakuru birimo Le Monde na L'Express byo mu Bufaransa ndetse n'inkuru ya Loïc Delamorne na Jean-François Moni ba France 2. Tugiye kuganira ku buryo iduka ry'ibyo kurya ryaje kuvamo ikigo mpuzamahanga gipima amamiliyari y'amadolari, gikora ibikoresho byinshi wakenera hano ku isi, kikagira uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu nka Korea y'Epfo. Tugiye kuvuga ku buryo ikigo kimwe cyangwa se uruganda rumwe rushobora gutera imbere rukagira ijanisha rishobora kugera kuri 1/2 cy'ubukungu bw'igihugu. Ikaze. Muri iki kinyejana cya 21 isi yuzuye ibikoresho by'ikoranabuhanga bikora nk'ibyo twahoze tubona muri filime z'amakabyankuru. Hari ikaramu ikoze mu kirahuri urebesha ku ijambo ryanditse mu rurimi rw'amahanga igahita irushyira mu rurimi ushaka ushobora kumva, stylo traducteur. Hari ibikoresho birimo carte de crédit cyangwa se amakarita babikaho amafaranga, iba ari uruhurirane rw'amakarita y'amabanki yose ushobora gukenera. Hari za pare-brise tactile cyangwa se ibirahuri by'imbere ku modoka bisa n'ibiza ubwenge byaka nk'uko izo telefone zanyu zaka. Ibiri mu muhanda byose umushoferi akajya birebera ku kirahuri atiriwe areba imbere mu muhanda, ahari umukuku akahabona hakiri kare cyane. Hari televiziyo ushobora kuzinga ukayitwara mu mufuko kandi idashobora kumeneka. Ibi byose birasa n'ibyo tubona muri sinema z'amakabyankuru, ariko birahari. Udashoboye kubigura wabisura mu nzu zerekanirwamo ikoranabuhanga ryahoze ari inzozi. Muri Seoul, mu murwa mukuru wa Korea y'Epfo, aho uruganda Samsung rufite ubushobozi bwo gukora ibyo rutekereza byose mu ikoranabuhanga. Bo bavuga ko ejo hazaza ari aha Korea. Demain sera coréen. 우선 삼성은 kuva mu bwana abanyakoreya bose bamenye ko Samsung ari rwo ruganda rukomeye mu gihugu. Buri wese arita kurukorera kubera ko bazi ko rwahereye ku busa mu gahugu gato kikaza guhinduka ikigo cya mbere cy'ikoranabuhanga ku isi. Buri wese abona muri Samsung igitangaza cy'ubukungu bwa Korea. 그래서 Madame Kim Jong-un ni umwe mu bakozi ba Samsung Group. Dore impamvu avuga ko Samsung yahereye ku busa. Mu 1938 ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi byari birimo guhangana n'ihungabana ry'ubukungu rikomeye ryabayeho icyo gihe. Iki gihe intambara ya kabiri y'isi yaburaga gato ngo itangire. Birasa naho ibintu byari bibi hose ku isi, gusa iki gihe nibwo muri Seoul umugabo witwa Byung Lee Chul yaragiye guhindura isomo ry'amateka agatuma uyu munsi tuvuga iyi nkuru turimo kuvuga. Uyu yashinze akaduka gato kacuruzaga umuceri n'isukari akita Samsung, bisobanuye 3 étoiles cyangwa se inyenyeri 3 mu rurimi rwo muri Korea. Inyenyeri 3 ziranga indangagaciro 3 z'iki kigo: devenir grand, devenir fort, durer éternellement. Gukura no kwaguka, kuba igikomerezwa no kuba hakaramata. Iki gihe birasa n'ahari bw'abanyakoreya bari batangiye kurya iby'iwabo. Samsung yari igiye kwigarurira isi yose ikoresheje ibicuruzwa byayo bitari bikiri umuceri n'isukari, kubera ko mu myaka ya za 50 iyi kompanyi yari imaze kujya mu bucuruzi bw'ubwishingizi bw'ubuzima. Mu mpera z'1960 Samsung yahise itangira gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga. Igikoresho cy'ikoranabuhanga cya mbere bakoze yari televiziyo nto yagaragaraga mu mabara y'umukara n'umweru gusa. Hari mu 1970. Mu 1983 Samsung yakoze mudasobwa ya mbere. Hari mu myaka 14 yose mbere y'uko hakorwa mudasobwa za Windows. Mu myaka y'1990 Samsung yatangiye gushyira ingufu mu zindi nganda ku rwego mpuzamahanga. Iki gihe nibwo Samsung yakoze mudasobwa ya mbere igendanwa. Usibye mudasobwa, aha niho ba nyiri uruganda bahise bashaka gutangirira gukora buri gikoresho cyose abatuye isi bakenera buri munsi. Uyu munsi mu buzima bwa benshi muri twebwe hakoreshwamo ibikoresho byakozwe n'iki kigo, kuva kuri televiziyo, mudasobwa, isaha, frigo, cuisinière,
ibyuma bikoreshwa mu gukora telefone kugera kuri telefone ubwazo. Ibi ubwabyo birumvikana ko ari byinshi ku kigo kimwe. Ubaye uri muri Korea y'Epfo kugira ngo wumve neza uburemere bw'iki kigo byagusaba gukora urugendo rw'isaha imwe werekeza mu majyepfo ya Seoul, umurwa mukuru. Aha hari umujyi witwa Suwon. Ni umujyi munini, ariko muri uyu mujyi harimo undi mujyi witwa Digital City, umujyi utuwe n'abantu 40,000. Abawutuye bose ni abakozi ba Samsung. Hegitari 157, inzu 128, umujyi ufite amarembo kandi uzitiye, ukabamo ibintu byose biba mu yindi mijyi: bank, ibitaro, amashuri, stade, restaurant, utubari. Ni umwe mu mijyi 8 Samsung ifite ku isi yose. Ku isi yose iki kigo gifite abakozi 250. Umva uburyo bahabwa akazi. Gilles Van Den Perenboom ni umubirigi ukorera Samsung, aba muri Digital City. Mu gihe cy'ibyumweru 3 abagiye guhabwa akazi babanza guherwa amahugurwa mu kigo gifunze, aho nta muntu n'umwe ugomba gusohoka umunsi n'umwe. Muhabwa amasomo kuva saa 9 za mu gitondo kugeza saa 3 z'ijoro, hanyuma mugatangira gukorera mu matsinda, ku buryo muri ibyo byumweru 3 muryama amasaha 3 cyangwa ne buri joro. 4 heures par nuit. Ni ukuvuga ko mu minsi 21 igize ibyumweru 3 abakozi b'iki kigo baryama amasaha 63 yonyine, nta nubwo ageze ku minsi 3. Byose bikorwa kugira ngo ube umukozi ukunda akazi hafi ku rwego rumwe n'urwo ukundaho ubuzima bwawe. Buri mwaka bahakaza abantu 5,000. Kuri bo Byung-Chul Lee washinze iki kigo asa n'umutagatifu. Usibye kutaryama, ba nyiri iki kigo bahora biteguye gukora byose kugira ngo isura y'iki gikomerezwa cy'uruganda itangirikaho na gato. Madame Park Ji-yoon akora mu nzu ndangamurage ya Samsung. Mu 1995 perezida wacu yahaye amatelefone inshuti ze n'umuryango we, ariko zimwe muri zo biza kumenyekana ko zari zifite utubazo duto duto. Ibyo byaramurakaje cyane, ahita afata icyemezo cyo kuzitwikira imbere y'abakozi bose. Zari telefone 150 bari baherutse gukora. Byasaga no gufata amasaha yose y'akazi bari barakoze akayahindura impfabusa. Abakozi barababaye, ariko we yashakaga kudukangura, kandi kuva icyo gihe dukora telefone nziza cyane. Puis nous faisons de la qualité. Bamenyekanye ku gukora telefone nziza cyane kugeza mu kwezi kwa 10 mu 2016, ubwo Samsung Galaxy Note 7 yaturikiraga ku bakiriya hirya no hino ku isi, kugeza ubwo bafashe icyemezo cyo kuyikura ku isoko. Ni ukuvuga ko ikosa ryo mu 1995 ryasubiwemo mu 2016. Perezida wabo wavugwaga na Madame Park ni Lee Kun-hee, umuhungu wa Lee Byung-Chul washinze Samsung. Bwana Lee Kun-hee yayoboye Samsung kugeza mu kwa 10 mu mwaka wa 2020 ubwo yapfaga. Yari umukire w'ijana ku isi. Yari afite miliyari 20 na miliyoni 900 z'amadolari. Yari perezida w'uruhurirane rw'inganda za se kuva mu 1987. Kuri we guhomba ntabwo byari ibintu byo kwihanganirwa. Imbaraga zo guhangana no kwinjira mu mibereho yacu Samsung zikesha abashakashatsi bayo bwite 40,000. Ifite abashakashatsi bakubye inshuro 3 abashakashatsi b'ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi mu Bufaransa, CNRS, Centre National de Recherche Scientifique. Samsung ifite ibigo by'ubushakashatsi biri mu bigo by'ibanga bikomeye ku isi yose. Bakora ibikorwa by'ubushakashatsi bipima ibinyacumi by'amamiliyari y'amayero, bivuze ko haba hagomba kubibanga rikomeye kugira ngo hatagira amakuru na make asohoka akaba yabyazwa amafaranga n'abandi. Niba bigoye kwinjira muri uyu mujyi wubatswe na Samsung, bigoye kurushaho kuwusohokamo. Buri modoka yose igiye kuwusohokamo isakwa kurusha uko yasatswe yinjira. Ntabwo ari igitekerezo cyiza kuhasohokana ikintu icyo ari cyo cyose cyajyaho amakuru nka flash disk cyangwa se ikindi kindi. Mu kuva mu biro, abakozi banyura kuri douane, basakwa kurusha ku bibuga by'indege byinshi ku isi. Bahorana ubwoba bw'abamaneko b'izindi nganda zikomeye mu isi.
nta mukozi waho usohokana igikoresho cy'ikoranabuhanga icyo ari cyo cyose, na telefone winjiranyemo ubwo wahabwaga akazi ntabwo isohokamo, uyikoreshereza aho ngaho ukazayihasiga igihe uzarekerera aho gukorera Samsung. Ntabwo ari kenshi umukozi w'iki kigo ashobora kwisanga ari mu bindi bikorwa bidafite aho bihuriye na Samsung. Bakora ku buryo umukozi wabo asa n'ubereyeho uru ruganda. Birumvikana ko igihe cyose ukora muri Samsung utuye mu mujyi wubatswe n'uru ruganda, biba bishoboka cyane ko wahatura ubuzima bwawe bwose. Niyo mpamvu Samsung ifite abashakashatsi 40,000. Mu 2014 honyine Samsung yashoye miliyari 14 z'amadolari mu gukora ubushakashatsi ndetse no guteza imbere ikigo. Ibyo bafite byose n'ubushobozi bafite ubahaye ibendera ndetse n'ubwigenge batunga abantu nk'uko igihugu kibigenza. Ibinyamakuru byo mu Burayi na Amerika bivuga ko Samsung iramutse inyagiwe, Korea y'Epfo yose yatoha. Korea yegeranye n'ibihangange bitatu mu bukungu ndetse n'izindi ngingo: Ubushinwa, Ubuyapani n'Uburusiya. Kuba hafi y'ibihugu bifite ubushobozi bungana gutya byatumye igihe kinini abaturage ba Korea badakunda cyane abanyamahanga, kubera ko bakunze gutekereza ko abatuye muri ibi bihugu by'ibihangange badakunda abanyakorea y'Epfo bahoranye amikoro make. Uyu munsi Korea y'Epfo ntabwo ikiri mu bihugu bya mikoro make, kubera ko nicyo gihugu cya 11 gikize ku isi ubaza umusaruro mbumbe binjiza buri mwaka, haba ku gihugu cyangwa se ku muturage ku giti cye. Abayobora igihugu basubiye kuri politike yabo yo mu 1960 yo kwizamura mu bukungu hakoreshejwe abene gihugu n'ibikorerwa imbere mu gihugu. Nubwo hari ibigo n'inganda nyinshi zikorera mu gihugu zigira uruhare mu iterambere ryacyo, ariko Samsung na LG bakora ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibikoresho bikenerwa mu ngo, Hyundai ikora ibinyabiziga ndetse na SK ikora iby'itumanaho, ubwubatsi, ingufu n'ubwikorezi. Izi ni inganda zonyine zituma Korea y'Epfo uyu munsi ari ya 11 ku isi mu kugira ubukungu bwinshi ndetse no mu kugira ubunararibonye no kumenya guhatanira umurimo. Samsung yonyine yinjiza amafaranga angana na 23% by'ibyo Korea yinjiza byose byakorewe imbere mu gihugu buri mwaka. Mu 2016 ubwo Samsung yakuraga ku isoko telefone ya Samsung Galaxy Note 7 kubera ibibazo yari yagize, Banki Nkuru y'Igihugu nayo yahise igabanya ingano y'amafaranga yari yarateganije ko leta izinjiza mu 2017. Ibi ni bya bindi bavuga ko Samsung iramutse babaye umutwe Korea yose yabirwaye. Uwari guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu icyo gihe, Bwana Lee Jun-yeol, yahise avuga ko iki gihombo gihita gikora mu buryo bw'ako kanya ku ngengo y'imari y'igihugu. Uruganda rumwe rukagira ikibazo, buri muturage mu gihugu akabyumva mu buryo bw'ingaruka. Banki Nkuru y'Igihugu yahise ikura igenamigambi ry'igihugu kuri 2.9% by'inyongera ugeranije n'umwaka wari wabanje, irishyira kuri 2.8%. Iyi ni imwe mu mpamvu bamwe mu banyamakuru b'i Burayi bavuga Repubulika ya Samsung bashaka kuvuga Korea. Icyagize Samsung imana ya smartphone uyu munsi ni intego z'abanyakorea: amasomo, umurimo, intsinzi. Ntabwo ari bose, ariko muri Korea y'Epfo baryama amasaha make, ingingo ijya guhura n'akabyiniriro gahabwa Korea: le pays du matin calme, igihugu cy'igitondo gituje. Raporo z'imiryango mpuzamahanga y'umurimo zemeza ko abanyaburayi ari abakozi bakomeye cyane, ariko abanyakorea bakora inshuro 40 kurusha abafaransa. Ni umuryango mpuzamahanga ushinzwe umurimo bivuga. Aba bavuga ko umukozi usanzwe ku isi akora amasaha 40 mu cyumweru, ariko abanyakorea benshi bakora amasaha 52 mu cyumweru. Abanyakorea n'Abayapani bari mu bantu bafite umubare munini w'abaturage bagwa ku kazi bazize umunaniro. Korea y'Epfo ifite ibigo byikorera ibyo bigurisha mu gihugu no mu mahanga, kandi ibyo bigo byiremera ababikorera ibyo bigurisha. Iyo abakozi ba Samsung barimo gukora za mudasobwa ndetse n'amatelefone, abandi bubaka imiturirwa, abandi bakora imodoka, hari abandi bantu baba barimo kwiga uko telefone zikorwa, uko imiturirwa yubakwa, uko imodoka zikorwa. Samsung yifitiye inyundo icura abakozi bayo. Ni inyundo yitwa SADI, kaminuza ya Samsung yigisha ikoranabuhanga. Abiga hano ntabwo biga ngo bazasimbura abakozi basanzwe bakorera uru ruganda, ahubwo biga gukora ikoranabuhanga rizasimbura irikoreshwa uyu munsi.
iri shuri buri mwaka risohora aba enjeniyeri 30,000 badakorera Samsung gusa ahubwo bakora n'ahandi ku isi. Aba enjeniyeri Samsung iha ubumenyi bukomeye mu byitwa design cyangwa se guhisura ibikoresho bakora. Gukora telefone cyangwa mudasobwa nziza ziteye neza kuri Samsung babishyiramo ingufu barwana no gusiganwa n'abandi bakora ibikoresho nk'ibi ngibi. Iyo uri muri Samsung kuvuga ijambo Apple utagamije kuvuga pome ingiyi turya ntabwo byumvikana neza na gato. Ntabwo ari ijambo ryumvikana neza mu matwi y'abashoramari bo muri iki kigo cy'abanyakoreya. Kuri Samsung gukora smartphone na tablet cyangwa mudasobwa nziza nta gishya kirimo, mu gihe hari iPhone na iPad byakozwe n'uruganda rw'abanyamerika rwa Apple kandi bikaba bikoze neza cyane. Uburyo bwo kunoza ubucuruzi muri iki kigo cy'abanyakoreya bushingiye ku kwamamaza. Ibi nibyo byahaye ingufu isura y'iki kigo mu Burayi. Green light go, that's all I know. And when I roll, ubufatanyabikorwa mu mikino ku rwego rw'isi byatumye aba banyakoreya bagurisha amamiliyoni y'amatelefone n'ibindi bikoresho bakora hirya no hino ku isi. Ikipe y'umupira w'amaguru yo mu Bwongereza yitwa Chelsea yakinnye igihe kinini yambaye imyambaro yanditseho Samsung kugeza mu 2015. Banashyize ingufu mu kwamamaza hifashishijwe ibyamamare bizwi ku isi yose nko muri za publicity. Muri iyi myaka mu kwamamaza muri Australia n'ahandi hirya no hino ku isi, Samsung yaguze icyamamare cy'igihugu muri Australia, Simon Becker. Simon Becker ni umukinnyi wa sinema ukomeye cyane. Yamenyekanye muri seri ya televiziyo The Mentalist. Uyu ni wa wundi ukina yitwa Patrick Jane kubaza iyi filime. Mu 1995 Samsung yashoye miliyoni 2 z'amadolari mu ruganda rw'imyambaro Fubu. Iki gihe Fubu yahise yinjiriza Samsung miliyari 6 z'amadolari. Gushora miliyoni 2 zikabyara miliyoni 5,998. Abambaye Fubu iki gihe muri aya mafaranga harimo yanyu. Mu gihe kinini umuntu watumye za televiziyo zanyu zuzura amapublicity ya Samsung, umuntu watumye habaho publicity ya Samsung yose mwabonye mu minsi ya vuba, umuntu wamaze igihe kirekire yongera amapfa n'ibyifuzo byanyu bikarangira mukoze mu ikofi mugaha Samsung amafaranga yanyu, yitwa Lee Young-hee. Mu birebana n'ubucuruzi no gushaka abakiriya, bavuga ko Madame Young-hee ari umuziranenge. Bavugaga ko mu birebana no gushaka abakiriya ndetse no kubareshya, uyu mugore w'umunyakoreyakazi ari umutagatifu, nta kosa yigeze akora mu gushaka amafaranga. Kugeza ubu twakoreshaga uburyo bwo kwamamaza hakurikijwe ibihugu. Uku niko twafashe umukinnyi wa filime w'umunya-Australia adufasha kwamamaza muri Australia, ariko ubu byamaze guhinduka. Ubu tugiye guhuza ishami ry'itumanaho ku buryo ibicuruzwa byacu bizaba ari bimwe byose kandi biranumvikana kuko n'ibicuruzwa by'isi yose. Samsung yamaze guhinduka uruganda rw'isi yose. Ku birebana no kuba uruganda ari uruganda rw'isi yose, hagomba kuba harimo ukuri kwinshi. Ni uruganda rukurura abahanga bakomeye mu ikoranabuhanga aho bari hose ku isi bakajya kurukorera. Mathieu Apotheker yavukiye mu Bufaransa. Ni umubirigi wize muri Cambridge, akagira diplome ya kaminuza yakuye MIT muri Boston. Akiva MIT byabaye nk'aho isi yose y'ikoranabuhanga yamwishyize mu biganza ngo ayikoreshe icyo ashaka, ahitamo kujya muri Korea y'Epfo. Mu ntangiriro abantu bose bibazaga impamvu nemeye kuza muri Korea mu gihe nashoboraga kubona akazi i New York, i Paris cyangwa i Los Angeles. Ariko tuganiriye wese mu gihe cy'iminota 2 aba yamaze kumva ko aya ari amahirwe akomeye cyane. Akazi ke ni ukujya gukemura ibibazo mu mashami yose ya Samsung hirya no hino ku isi. Abahanga mu by'ubukungu bavuga ko igihe bifata igihugu kugira ngo kibe igihugu gikize ari imyaka idashobora kujya munsi y'100. Nihagira umuhanga mu by'ubukungu ukubwira ibi ngibi, ukamubaza bimwe mu bihugu byabashije gukora irengayobora muri iri hame bigakira mu gihe kitageze ku myaka 100, mu kinyejana cya 20, uwo muhanga mu by'ubukungu hari amahirwe menshi ko azakubwira Korea y'Epfo na Israel.
kuri Korea y'Epfo uwateye irirenga ayobora ni Samsung. Samsung ni nk'uruganda rukora amafaranga muri Korea y'Epfo kubera ko ibyo batubwiye byose bakora ndetse n'ibyo baduhaye biva muri Samsung ni igice gito cyane cya Samsung nyayo. Wowe uzi Samsung kubera ko ufite telefone yabo, frigo, televiziyo cyangwa se ibindi bikoresho byo mu rugo. Nyamara ibyo ni bike cyane mu byinjiza amafaranga y'uru ruganda. Uyu munsi umuturirwa muremure uri kuri iyi si witwa Burj Khalifa, ufite metero 829 n'amagorofa 162. Uri Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ni Samsung yawubatse ibinyujije mu mashami yayo Samsung Engineering and Construction Group, Samsung Trading and Investment ndetse na Samsung Heavy Industries. Aba bubatse imijyi minini myinshi kuri iyi si ndetse n'imiturirwa itagira ingano. Mu ikoranabuhanga hari Samsung Electronics, Samsung Electromechanics, Samsung TechWin. Iyi ngiyi Samsung TechWin ikora za blende cyangwa se bya bimodoka barashisha mu ntambara, bakora za kajugujugu z'intambara ndetse n'izindi mbunda zikomeye. Iri ni ishami rya Samsung ryatangiye rikora za kamera zifata amashusho hari mu 1979. Hanyuma mu 1987 batangira gukora za kajugujugu ndetse na za moteri z'indege. Ibi byose byakorerwaga igisirikare cya Korea. Samsung niyo yakoze indege ya mbere y'intambara ya Korea y'Epfo KF-16 hari mu 1987. Ku ruhande rw'ishoramari, Samsung ifite Samsung Life Insurance, Securities, Investment Trust Management n'ibindi. Hari na Samsung ikora ibirebana n'ubutabire irimo Samsung Petrochemicals. Aba bubatse urugomero rwabo rw'ingufu za nucleaire. Bafite amahoteli, ibitaro, ibigo by'ubushakashatsi mu bukungu, amashyirahamwe mpuzamahanga y'ubushakashatsi. Ikintu kimeze nka Samsung abanyakoreya bakita Chaebol, ikigo cy'ubucuruzi cy'umuryango ariko gifite amashami akora ibintu byinshi kandi gipima amamiliyari y'amadolari. Kubera za Chaebol, Korea yubatse inganda zikomeye kurusha nyinshi ziri kuri iyi si. Samsung yihariye 1/5 cy'ubukungu bwa Korea yose. Mu nyanja zo ku isi harimo ubwato 6 bunini buriho ibendera rya Korea bwose bwa Samsung. Korea nicyo gihugu cya kabiri ku isi mu kubaka amato. Mu 2007 Korea y'Epfo yari iyoboye isi mu kubaka ibikorwa remezo bikoreshwa mu bwikorezi bwo mu mazi kubera ibigo nka Hyundai, Daewoo, Samsung, STX, Hanjin. Muri Korea kujya mu majyepfo urugendo rw'ibirometero 300 rusa n'urugendo rusobanura byose. Ahitwa Busan mu kibaya gisa n'icyapfuye kubera ko nta mutungo kamere ukihaba, Korea y'Epfo yisanze nta yandi mahitamo ifite usibye kwirenga igashora byose mu bicuruzwa byoherezwa mu mahanga. Busan ni wo mujyi wa kabiri w'igihugu. Ku cyambu cyawo uramutse ugiyeyo hari amahirwe menshi ko wahasanga ibinyacumi by'ibihumbi by'amamodoka akorwa n'uruganda rwitwa Samsung Motor. Kuri iki cyambu niho izi modoka zinjirizwa mu bwato zerekezwa mu bihugu bitandukanye by'isi. Bitewe n'uko Ubufaransa nabwo ari igihugu gikomeye mu gukora indege cyane cyane z'intambara, hanyuma Korea y'Epfo nayo igasa n'iburyo isataburenge kuri iyi ngingo, ubu Korea y'Epfo no mu gukora imodoka yatangiye uru rugendo ndetse irasa n'ishaka gusiga Ubufaransa. Uruganda Renault rukora imodoka mu Bufaransa mu 2000 rwaguze imigabane myinshi muri Samsung Motors. Ubu rwitwa Renault Samsung Motor. Uru ruganda rwa Renault Samsung Motors rukorera Busan imodoka ya Renault, Samsung Motors na Nissan. Nyuma y'Ubufaransa n'Ubudage, ubu Korea niryo soko rya gatatu rya Renault. Korea yose yuzuyemo Samsung. Birasa naho icyo umunyakoreya yakenera cyose Samsung yakimubonera. Ibi birasa n'ibirimo gukwira ku isi yose kubera ko hari byinshi mu byo abatuye isi bakenera uru ruganda rushobora kubabonera. Tubashimiye ko mudasiba gukurikira iki kiganiro. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ndabashimiye.